Thieves, Mr. James, August, Tarlin and Love, Immert, Clihe, Peile, Lesh, and Darfur and Peile, Na Gaeil Óga. Tommy there, Malachy and Clihe Nish, to Carl on again, Kate Toss Car again. Anthony or Russ, come on. Come on, do it. Shane O'Geary. Shane O'Fun and me. August, Kate Toss, meet again, Love. St. Joseph's OCP. Shinna lads, Cursus, Na Hanga, Riven, Clihe, August Park Nave, Katrina, August and Ish, Moidna, Dana and Tave, Sus, Riven, Clihe. So we done saw like Jack McGinn and Ish, Jack will take two lessons, Clihe. Oh, talk it down. August carefree I'm sure, all in and so. Need higher wood. Agus an sin hosig an Clihe, sin cuiomháin leis an Lero don hill an Aaron, ag tuairt kick pass. An éastaisteach. Chuig éine leis an Lero, ag tuairt pass an sin go Jamie, ó bhlach Clia, Jenny Gray dron cool, agus tugann sé pass ar an eisce héine, kick ag éine an seo, ag sábháil an éasig coolbar, tugann sé as an coolbar agus an sin fain cahan cool doin. Seo muidna ag Lahama, ag lach a sós, bhí mar contosig go má ag an bointe seo. Bhí na Cornélicha an is lán, bhí sé churbáistí rih an cléa, a bhín fearnéile chuinnig go donna ag cosan bhí mar an retreat go minic lór bhí neart bás a gin stéig cuiomháin ar líor ríis, sé pás cúm agus tugann pás cahan mar bhí sé séir, agus bhain sé coolín anías an soch, scór a cahan dó cool ceapam sa clé omlá bhí sé rás. Cuilín, cé clé leis na Gaeil Óga ceir ceapú faoin clethe? Ar bhúmar? Yeah, bhí sean Tommy Buch. Yeah. Peter. Cé big or score on foot. Tú bhain ará, ceir fruit sa Macála ar runti tána meas an clethe? Yeah, win. Cén scór bhí an? Cuig a sé, Jack. Gidí sé. Séf an sin an scór bhí an gaclethe na ca? Cúmarmach ag céilúir an buin a dhéag bhí anna crack a gin. Sin Cilíonn ógaí dór ag dása, cé gúil sé garthe fósta glúisiúcht anna bhathage. Má tá spéisiú go a bheith buinte le pobl Gaelach im lá clia agus gailge labhairt nó spórta immert. Tar deagháil linn tá fur an Peile, a mád, cmógaíocht agus peile na mána gain, agus más Gaeilgeoir óg chu im lá clia is muoidna an club an dit.